tubafitiye amakaroni arimo isukari itambi nkuko mubibona imbere yacu urabona ko dufite isukari amavuta n'amakaroni bita itambi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njyewe Aisha ugarutse Amebel, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Selex TV. Aisha umeze ute? Imeze neza. Umunsi tubafitiye iki? Tubafitiye amakaroni arimo isukari itambi nkuko mubibona imbere yacu urabona ko dufite isukari amavuta n'amakaroni bita itambi. Abenshi bagiye kwibaza ngo aya makaroni arateka ute ko babona amavuta isukari ni amazi ajyamo? Ufata amavuta yawe ugashyira mu isafuriya, ubundi ugashyiramo itambi, ugashyiramo n'isukari, tugenda tubibereka. Shonje muhishiwe, dukomeza kubibutsa comment, share, like, mugakanda ku gazogera kanyu muri bubone hirya. Abazaza bibaza ese amavuta ushyiramo angana iki kugira ngo mubone gushyiramo amakaroni, ese amavuta arashya? Nambye wabasobanurira. Yego arashya ariko ushyiramo amavuta aringaniye atari menshi cyane. Nizika dushyiramo itambi zawe. Cyangwa niba ukoresha izo ngizo cyangwa no gukoresha ubundi izi nizo zabigenewe, izi bita itambi. Izi nizo zabigenewe ko hakoreshwa itambi. Hari za makaroni za Santa Lucia, ese zo ntabwo zakoreshwamo itambi? Nabyo byashoboka ariko ubundi izi ngizi nizo ziba nziza. Ni ukuvuga ngo zishya mu buryo butandukanye na ziriya cyangwa izi ngizi zishya vuba? Izi zishya vuba. Kubanza amavuta yacu yahiye. Uraringaniza nawe ushyiramo utuvuta dukeya atari menshi. Urabizi ko amavuta menshi atari meza. Urarinda zikabanza zigafata irangi. Wabona zimaze gufata irangi ugashyiramo isukari. Dukomeza kwibaza abakunzi bacu kugira ngo tubasobanurire ese izi makaroni wazirya ryari Mamibel? Ushobora kuzifashisha nka petit déjeuner mu gitondo. Nijoro byo birabujijwe kuzirya? Oya ntabwo bibujijwe, nabwo wazirya. Wenda zigahindura ibara, ubona gushyiramo isukari. Ni ukuvuga ngo amazi ajyamo ryari? Hajyamo isukari yagiyemo, ubona zahinduye ibara, nibwo ushyiramo amazi aringaniye atari menshi cyane. No mu guteka ndabona bitandukanye no guteka za zindi za Santa Lucia. Abakunzi ba Selex TV ndagira ngo mukurikirane izi makaroni zacu kugeza zihiye. Urumva ko bazirya nijoro na nimugoroba, igihe cyose ushobora kuba wazifashisha kandi bikoroheye mu minota mikeya. Nta siribateri abandi bantu bafite akazi kihuta kandi batabashije guteka. Akariro gake. Iyo umuriro wabaye mwinshi ushobora kuba
zishobora gushirira kandi zidahiye. hari n'abantu bakunda gushyiramo amata. Yes, nyakunda amata mu tanu. Izi makaroni hari abenshi bazaba bavuga ngo twaraziguze muri supermarket zose ziraboneka, ziba zanditseho itambi. Zagira ikibazo bibaza ngo bazikura he. Kuba ngo mami be amazi turayashyiramo ryari? Tugiye kuyashyiramo. Yego. Dukame. Ongera asho. Urabona yuko ya makaroni yacu yerekeye kuba umweru cyangwa umuhondo, amazi tuyasutsemo yamajije kuba yose shokora. Ni iminota ingahe ayo makaroni? Ntabwo amakaroni ajya atinda gushya, nk'iminota 15. Arabonetse. Bakunzi ba Selective, nk'uko murabona yuko makaroni yacu tumarije kuyashyiraho, nyuma y'iminota 10 turagaruka tubereka resultat zivuye muri aya makaroni yacu. Mugume hafi guys, amakaroni yacu yarangiye itambi. Murabona ko itambi imeze neza kandi iryoshye. Zirahumura neza, zirasa neza. Babonye uburyo bajya bazitekera. Aho twatangiranye mwabonye ukuntu itambi yacu iba imeze kandi iryoshye, irahumura neza, amakaroni yahinduye ibara. Tubibutsa ko itambi idakoreshwa n'aya makaroni gusa, ahubwo n'aya makaroni asanzwe ushobora kuyakoramo itambi. Sibyo mami be? Bakunzi ba Selective, nadusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubibutsa gukora share, like, comment, subscribe, mugakanda kuri iriya nzogera yanyu iri ku ruhande kugira ngo amakuru yacu akomeze kubageraho umunsi ku munsi. mukomeze kudushyigikira, turabakunda cyane. Thank you.